We're getting fáilte go Pháirc ar churann seo do Craobh fithe Iomána na mún an seo cluthe idir Fort Láirge agus Ciarraí agus tá se chu siimplí le seo bútóirín hí anocht ba sé dul fríd go dtí na cluichí le cheannis agus fé dram a chaile anocht ba deirelós a chríomh im bliana. Cahamid súl das ar oran Fort Láirge agus Kerry ahrú denta acu seachas an oran a chail a nai hebredáin a tSaoir dófix a héna fiche. Tagan Mark Kilgannon a seachas a chúl a náit cían Troy sin a chéad a rún vertigo an club céine mar hurling sé. By Callan Foley is dúna maniseach takeir steach sa lína lán chúl. Tá Willie Beresford teach a lorna Pháirc agus tá Jake Foley tháinig an vertigo sin a teach an tSaoir Jake Foley tosnú in jo. Cúpla euro onúid sientach go má, Rory Furlan Curishir mar lán chúlaí agus Mark Fitzgerald bhí Lár Pháirc tSaoir eistin inis a gimmers mar lech chúlaí Lár. Seachas sin is tocha beisi de bret ar Aaron Ryan, bhí sé ancréin tSaoir 10 gólaín ar fad a scóráil tresin agus beisi súl go fidle Patrick Fitzgerald agus Padraig Fitzgerald, gá club difriúil go meisi fidle siúd action níana. Mar hurling sé Padraig Fitzgerald agus Seamus Fitzgerald cúpla bert as Kyle Rossanta. Brendan Magister orin Kerry agus tá cúpla ahrú denta acu siúd, tá an Dylan Moriarty isteach go dtí iver sé, tháinig sisin teach mar onadaí an tSaoir agus fuair sé cúlainn. Tá Charlie Keating an tSaoir mar iver de, agus tá Robert Mumhan iste ó hús chumá eisin gimmers mar iver dóiog sa lína le hosoch. Tá bhí Ronan Welsh gortaithe an lá dearnach ar Jimmy siad an ai Hebredáran, úte Hebredáran sin 3 cúideag le náidir 3 agus bhí Ronan gortaithe agus caiúnt an bhórbeathe mar níor etra ag leham a cúlainn bháin héna 7 le náid a ní. For Ronan Welsh Kerry cúlainn in san géad le sin. Nathan Gearan Farrell Jimmer go maf fuair sé 3 cúlainn sa chéad le agus bhí Kieran Carroll fuair sé 2 cúlainn sa dara le. Bhí Dara Conway, Colin Welch agus Dara Flattery go maith cosint go maith. So be Ciarraí súl go fidlam siúd action dhéana. John Hennessy as an Balladómh, se captain Ciarraí agus Gary O'Keefe as Ballavik Gunner, sinna captain Fort Láirge. Tá muid bud nach réile tús a chur leis an action a teáhanis. Tá furin Ciarraí Ballahéile chéile agus iad réile tús a chur na cuasaí a réitir an Simon Stokes as Corca. Nus insa glyfa eiletáirsúla nacht an grúpa héan, tá Corca i gimmert na gunne limné. By Búteoirí an chlufa seo a gimmert an ai Háilteoirí an chlufa sin. Sin mar a bheits an tSaoir Hogan ar gan caiiciise a bheits na bótaí lechanis a gríomh Iomána fao fiche na mún. Tá nóna go háling an seo camera a barci ar a chur níl níl pógaithe séide an seo agus na chunéireach a díreach ceart an Pháirc a féchant go má an seo Pháirc ans glór úsáide go háirthe san gíomhre beidir nach bhín sé crua ar na Párcanna ach muid asúla caiimhní spéisiúil an seo agus tá an dá ordan catála déanamh caiid a caiisi déanamh má de ggéar áithaint amach ins na bótaí lechanis bua an seo. Siimplí le sin. Dólan go Ciarraí tuistin ceannas fear á Fort Láirge faoi ís riamh ach Inna seo a Fort Láirge tá cuioine fósacha ar 9-3 Pháirc an Bhreanna an chríomh hinseir agus an lágar bhain Ciarraí Sdank as Fort Láirge as síl na Iomána, stán na Iomána chamáistin ar bhuaisiad an láisin. An banisteoir bhí acha an láisin, John Myler agus tá John Myler i láthair an seo an nacht. Dúirt sé tá sé ar líomháile ó Garbhán agus dúirt sé an gléoch reisteach John fear rinne go leor oibre le Ciarraí le Garbhán agus le Corcaigh go Devon agus Slua cannot beag an seo na sin me go méidir meach níos mó an cúpla duine Tráchtaire a barci arachar ach beidir go líine a fannachirtí an Saharn agus captain Fort Láirge sinna Ronald Power as Ballavik Gunner fear a bhí caithh an Gandy céine nó bhfuil Ballavik Gunner Craobh na glob an sin mé feabhra leis an mód cool dramatúil sin dam se Harry Ruddle in san am cúitimh gortaithe agus Patrick Fitzgerald, Ferris Ballavik Gunner, Col Cahar le Mark mar hurling sé, cé go nimraon Mark leis an pasáiste, s ní fadahhain inis ó an a bhíon an seo a barci arachar. Forin Fort Láirge an panel go léir agus na muir na Ránóirí as gata na iad an Chesfield chéile tá an bun a chahabh an seo ag an réitir Simon Stokes, fe go cé bhóin chahabh an Euro. Míú an trodómh cad sáhaig is cad nachhfuilhaid an sa glyfa. Agus minúí Fort Láirge gimmert réir an an chlár bhí tarnóna díach a chuid búilte go maith héna fixa dóla héna 8 agus bei sian na gimmert a gunne limnaí i go mochalóg de marcha hagan tá cah búte ag Ronald Power a Ronald bei Fort Láirge gimmert héhna lava deise agus a níis bei órán na bhíon.
an a bhíon customer sin, agus mu réad a túsa chuir na cuasaín seo an a honna a hinne teach a níos go dtíon ordan. Mar barc, is mar derm chunéalacha fulfa jog, ní étag chunéalacha níos fear a bhagat, chun tuairt faoi clufa amánaíochta. Agus an gríon sin úranta Vincent sa túla níl an gríon sin in tainmh mórán ach an gahart ceart. Lorna Parker, Bert, Kerry, Fannis and Jen, Simon Stokes, Mulligan, agus an focail dearnach an seo ag imróide Fort Láirge le hain. Tuigeann siad hain catala Jennifer. Jack O'Flynn. Hort na dá his a Ryan eistid gimmert a cathaf gansaí ibre cahar sa lína lán chúl. Jim tra go maihan chat caite. Agus Colin Foley dún mar takeisteach agus idir atbe Rory Furlong. So Bert Noah sa lína lán chúl. Agus Bert Noah in lechhol come Rona Powerbook Marcus Mark Fitzgerald Book Shear. Catch stopper sin Simon Stokes is two score and Johnish lish on the Glyph Jernach and Grúpa do a grave Iomána for Fhearchair na moon fix the do. Catchin Corshire Grenade to Jenny Robert Mumhan, agus he had unsi a Kerry as Leord Ord Thalistach. As a Garbhán Mark Fitzgerald. Mark Tráchtaire or Gortu with Duck Gortu Giel after Jess Ekelrash. So Patrick Fitzgerald Cahar Patrick Cormach fin Paston Ro Craobh agus den Sheriff Coltach agus he fought the Rash Kerry. Agus Emmerich walking through the Machador Lorna Parker. So she's in the head of past the Gary Catcher Robert Mumhan after that one can Keener. Mumhan or kick out Keen. Gary walking the Rash to run and power. Foughting run and power. Agus Jesse Port Láirge to run Nunsi. So the Seamus Fitzgerald. Sheriff Coltach Seamus Fitzgerald. Fought the Rash again reached. Sugarty Willie Beresford Slachto, Rashko Mark Fitzgerald Reach, Mark Fitzgerald, Shasta Spós, Farah Waterford Hus, as Port Láirge's tour, as Kerry, I was another shit, Simon Stokes, I was Puxir Mach, was on. Jake Foley, it's like a fine muller chain, I was Scafsul Will, Patrick Fitzgerald, kind of a Chatto Mach, piece, and short Niva Shafana to stick. Van Canton Babhta agus he fought gone in strike Ronan Power past the Stach was na past the Garra on those like Port Láirge and chop. So they Mark Fitzgerald reach nish. It's Mark Bulla Stach sa Spórt reach because it's Láirge but then tactic agus I give a chell of all the Jen Patrick Fitzgerald like newer Patrick that she imi mach puck slass was on Martian Hen is like na Jesha Wesson puck slassa. So no man's Carrick a second cut to jog and Nilen score fours. Agus a nacht gema Limnach gimmert na Harka ins an glyfa elle tarsúl. Mar dúirt me Búterí an seo a gimmert na Culturí an sin. An puck slasa búlsa ag Aaron Ryan I mí Tráchtaire Sean Welch gur shelf all. Tí fós an at Jesse Kerry nis slitter of Glanamach as sin denta Macadí Kyle O'Connor. Kyle O'Connor Ken Garrett Macadí Phelim O'Sullivan. Phelim O'Sullivan chun sin slitter chip in rodas a blocker to fort Rash reach again. A cha drop fast fort Mach agus Aaron Ryan anish. Pass Aaron Trasta Salor, Shastel Hennigan, Willie Beresford, Oslin Willie the goal lead, Willie Torchwin score, Achta Irit Willie or Hiv na love Jesha. So the kid can't go remove egg Port Láirge and Joe. Agus Ron Med Gale Kat Johagan. Tricha no med Noi, Vincent no mind fi Fhearchair, Agus fi Shachtjug. Pokemach Chattish in the park, British Fortek Aaron Ryan reached. Pass Lava Rash Willie Beresford reached, Willie Stachs Boss. Passion Stachs the Gornell, Stachador Jake Foley, Fortek Jake is Bolivik Gunner. Trailer Fos Aka. Shannon ear to Jenny Joe Booth, as in Colligan, Joe Booth, Abula Ord, Joe Booth or Hidden Love Clay. So the raw ear to score move a Port Láirge, the lane ear to score move Fos, a Kerry, the lane score a Carter for and Fos. Trino Mal Kata. Coolborough, Kelton Malloy. As Lax now, Bulletin Canton, Dirk Mahal Lorna Park, Mark Fitzgerald the Gary, which he fought again, Fair for Sosh, that gave the erupt. And Sheriff Fhearchair and Trin, Egg, Phelim O'Sullivan. Ruhur Bra, Egg, Stachs Lor, Ache, put the Russian in Jesha Babhta. Stachs Trin, Egg, Colin Welch. Kerry Chattery Shinish. Luke Crowley. Took away a Crowley, as Jeshinish in the Jesha or Fhearchair, and can't bulge a rock rule, but aren't Tavelina and
Bhéim a bhíonn Fhearchair ar na passanna gara le feiceáil anseo. Agus beidir únta a dul th fóris na passanna gara agus a cailún seilbh go bhór. So náid, ceir nó méid go le caite anseo agan scan éon scór fós. Antí Ciarraí sin agus an cantin na mé ar a taobhlíne so ba pach sleasa eile acha. As búte go scipaí, líor in is Tráchtaire sin Rory Furlong a fannacht, tensi sin har Rory Furlong, ar ní Rory Furlong a Ronan Power, an edach sé puc sír amach a bheits an do Fort Láirge. Agus Mark Fitzgerald réiteach ar an cantra bhla. Tensi go dtí tíbn lá a deisir sin a seachta spás, steach dro Pádraig Fitzgerald. Fáilte Pádraig Fitzgerald, no Pádraig Fitzgerald, Brennan Spruck, Pádraig Fitzgerald, Thorfinn score, Pádraig Fitzgerald, a Bula, as an clear score, André, Pádraig Fitzgerald, Iarth Yasan Chin, Trish Beth, the Queen Ahmed and Chin. Fhearchair Russentha, agus an chéad score, Amsha Igishood, Portláirge and Keen. Má fáilte reis ag Ciarraí Rís agus a chuid na pasna lábha seo an chosúla lírisíta a gabh. Agus seo hen lecholaí leir, Dylan Moriarty, Thorfinn scored, so she put the father Dylan Moriarty, agus, so she put, he'll make her she arms rest on, the freezer, or he'll love a clay. Kid can go from Ciarraí. Go chan, ag Portláirge, agus, bhíon tall, all the book of action, it's put in the Fhearchair Shelf, Rashid Najesh reached, Butcher Jackie Shawnee Callahan, ach, Garbhán, Ciarraí reached. Agus an cantin, as Jack's as possible, and Custard Stenta, Ronan Power, the other Stachan Slachto. Fáilte ag captain Fort Láirge agus Éilín se caiise bheith cumach finna céimena os an séad a ggólaí scuilinn sean cantin is Stachan sin tá sí fáilte Pádraig Fitzgerald rís Pádraig Fitzgerald ar gan amháin bhil se swinner cool tá sí fáilte Pádraig Fitzgerald agus tá Cole scoirte Pádraig Fitzgerald an seo Cole agus Colleen scoirte Pádraig Fitzgerald an sin sa séú nóid Fhearchair Shelf agus bhí deisigur Colleen ach chuirse na ggólaí síos agus thug se faoin gól agus na cúl críochta agus Tráchtaire tíreacha tús bhí testáil ó Fort Láirge an seo. Machartíh is sin Garbhán Aaron Ryan. Aaron na titim go tálan sin agus faoi bhrú ag Rory Iomána. Ard go háling an sin ag Patrick Fitzgerald. So Patrick Fitzgerald Pádraig Fitzgerald can bheith cormach an teo sin íir sin be go bhfuil lechas ó chlár agus tá sin builte ar a trasná. Sin go Seánaí Callahan a bhí an. Aaron Ryan. Aaron Ryan bhí an so fuair sé de gólín teach do gaiite níos tá ceann fáilte go an seilbh a rí Sean Welch as coslan cónach an pascóir a trastan sin. Bhí go leor a déanamh acha. Just níos Ciarraí Schlitter gan amach agus a réitear rá níor caithún Schlitter an tamsin agus well, bhrunse pucsír an sin ach téach pucsír bheith brunta ag a revision chumar mar sin ach seo seantanis ag Port Láirge scored at Amshu. So Tráchtaire going to capture will Aaron Ryan. De Golin. Tráchtaire Jakarta or Kaki Shohan Behartamra. Shay will see 2 will Shaska Kuik can on Immers. Chance against her Dara score. With shot no med gale Kata Agan and shot. Porky Aracher. So go look at Jama. Be just Taja Hergamat nor wooden chat. Na bully series. Agus gan ein stro can just skill a two to Hurlish hard trust on like Aaron Ryan. So hen 3 ag Port Láirge gan ein score for Ciarraí. For she'd lesa a rare and grave the minor or limnach agus Fhearchair jetach an ken the hanon. Cha after shall fos after shall have called aka Gishaf John Shani Cahan Gir Shelva all it was Clibbert Imrory Tipple and Slitter. As in Long Coolidge and Giri Ordo. Darren Nolan. After to fight that notch and Luke Crowley in for Fhearchair shoots. Butcher's Jackson's boss, Augustin Adok Shades and Jen being Felder in one touch as by Puxir, a Kirinish, Tefird and Lina Shaskakuig Akahain. Agus Ketha Golshir and Cantra Vullet and Makin took a bit. Ronan Welch Hawkins I shall happen. Shay, Ronan is Devon. Kerry Colin, Jackson Jakarta. Or Willie Sear, it's a gate lap. I shot a head hands on Nikan Ace, I shot, but my reckon drift I have here.
den lína 65 agus mátha guib bheag séidir tá sí cudú le Port Láirge. Tá sí búteach ord ach ní dún go bhaine sí machchan sprucht sí sé méile chúl. Agus Jack O'Flynn gur tá machchan tá sí fáte Jack ar dara irt agus glantamach. Fair gortan da hirteach sa Spórt an Jimmy Sean Welsh gur Céadaoin ní sí fáte Sean tá sí fáte Jenny Colin Welsh. Colin Welsh Tráchtaire agus Tangwal Jin an glogad ach immertias Jenny Colin Welsh a bhrúi Patrick Fitzgerald agus Titin Colin Welsh an as immertin Colin Welsh ach beidir go risha a Spórt agus í fáte ras Jerry ag Ronan Power Pascal Seánie Callahan a casa bhealach bháin go háling Callahan ach hití as lábh Willie Beresford an vertic go gimmers leis an glob céine an sin ach an choimmertach tá sí fáte ras agus an edog séite sin agus well bhí sí bulte ag Patrick Fitzgerald ach tá edog séite ag Simon Stokes agus beidir go tan carta spons an chop go lán chula Ciarraí Darren Nolan denó me díreach catin seo hagan ja carta buí sponsa go Darren Nolan so caiid ar a bheith cuamach as seo amach agus deis eile ag Aaron Ryan cur le Spórt Fort Láirge an seo héna trí a chumsúd an cúltin na teach sa séú nóid ag Patrick Fitzgerald agus ní len chasa lucht go len slitter ar fáil an seo as nistá slitter buí ar nói má tá sé tuirtear an slitter cliste atá an úsáid cliste le tástáil íanamh ar ceochaí men slitter a taistil agus mar sin de gur i chéile agus úsáid a bhaint as an slitter sin instant críomhacha seo. Aaron Ryan tóg an teachú am aríis é nó méid caite. Cá cholíonn scóilte bhaid seo agus inis tá trí cholíonn scóilte ag Aaron Ryan agus héna chathair inis ag Port Láirge agus gan éon scór fós a Ciarraí cúlbáile réile ní bhfuil amach ar híonna leh deise bhfuil tá sé dul le cean risúnta gar machar tíhann seo fáte ag Rory Mahoney agus cean mór míte go áta me méile chúil tá Mark Fitzgerald a Fáirc sin bhfuil sí tá sí fáte ag Mark Fitzgerald immar twa ag fearm fasáiste ag tátamach an seo fearbhí ar faineal le sin go dibhann tháinig seisteach nar dimar siad líis ach an sin gortú so tá Seánie Callahan brenn sprucht sí sin búilte ard ag Seánie a cheapan bhfuil sé ar híomh an lábh clé tá sí sin ar híomh an lábh clé so tá trícinn chumó ag Port Láirge is Céadaoin chumó ag Ciarraí héna chathair gan éon scór fós ag na cuairteirí. Bach má búid go scipaíoch an seilmh cáilte a ríist ag Ciarraí. Pastor Aaron Ryan snappailte go háling an sin ag Jake Foley a chur Ryan sin ach Patrick Fitzgerald ach cos dúirteach trasta Adam Siegel. Agus ag Ciarraí sin is Charlie Keating a chur le heisteach sa lár buiste síos an sin ach Willie Beresford a slachtú rais go Mark Fitzgerald ríise tá feimime mar cinál stúrthóir sin mar lechúla lár. Pas machnis go dtí Ronan Power, tá sé brenn ar sprucht, tá sé tuairt faoi scór, cean mar fada ag Ronan Power, tá sí fada go leir ceart go leor ach níl sí crín, tá sí ar híomh an lábh deisiir sa sin Kerry cíine inis tá chumó ag Port Láirge an seo, chun nó méid go le caite an seo ins an géad le. Pachach ag Kelton Malloy, agus búna sí Ronan Power, sa sí fáte inis ag Robert Monaghan a chur isteach sa lár agus ríist eile an réitar rá cathóin slitter, sa sin an dara úr inis gúil sé tríis an nadó go héide nuair a bhí pas bhí áhairsach agus an dáchean is til macht a Ciarraí ba chamach bhí deiste chun sin ar bhréhansa ach an seilmh cáilte agus inis Aaron Ryan taobhfíor den lína 65 ag a héin beidir gábh idir taobhfíor de sin ba gan éonar híomh an lábh clé an gúil so dan ceannas fuide tá búilte inis. Stíl jazz nádúir leisciúil aige agus an rudas táchtaí tá sé crín. Trí bhfuil sír ní chéile, ceithre chulinn ní chéile ag Aaron Ryan agus an bearna méadú an seo. Héna cúig náid an náid. Más a Lorna Park a fáte go háling an sin Charlie Keating. Charlie go rúir congo an tíomhlíne. Sin búilteach íseige bhfuil sé bhrúigh sémas Fitzgerald ach immar twahan sin.
In a Jason Reach, such as the Tráchtaire, Passion is Tráchtaire, Patrick Fitzgerald, Fhearchair Markhamash, the Della Sal, Patrick Fitzgerald, there's a Bulches and Tavlin, and Cantron Bultige, Fhearchair Fergus, will she know, she Gormu, Sata, Maids, the Nirukti, Gormu, and Maid on shot for Láirge, Margul, Huikin Gormu, Kanish. Pocamac Mach and Tiev. Agus the Stracht Lornish could see Adam Siegel. Kerry the Cormer Cushier, the Ascendenic Siegel, the Halo. Some Pascor Mahige. Markaji, Rory Mahoney, Fornative Kenna Park and Ocean and Kandasacha, and Emergency Rory Fornock and Chinduction, Schlitter and Yert, she fought your Rashiga. Markle Eric or Noise, and when Chalice and Ruan Vor. We should think for Canish Honda or Halchi the Shindex, the Canchan Daughter, she called her, so she fought in Jonish, Patrick Fitzgerald, Fitzgerald, Pascaji. Pháirc Fitzgerald, Cazard con Illini's Far Craobh hen, so she bulch crane, a Pháirc Fitzgerald is Kinta, is few a Schlitter Curtistach, a draw and your shot, or anywhere on Church Schlitter Janitor the Mosta. So, two Colin Egerson, Hena Shea and Ishkan score force a Kerry. Machmacher Tiv, Agusa, Tarnachin, Avi Squilte, Ega Jack. We shall shast of Tefirgun Imror, Agusa, Lawanaga, Agusa, Yapagamadr may Corta Bui a Haspont and Shot. Yapagamadr the Jack. Oh, Corta Tarug or a Torts. Tan Richter or a Craobh in a Cleggan or a Rinus with Tangwall in a Cleggan, the Vorshin, the Corta Tarug, or a Torts, sponsor and Shot and Ish, Jack offline. Well, was behin go major grosh shin bagan zien. Ach, shin rudder in a Richter, Rinus with Tangwall in a Cleggan, Agus the Vorshin, Chine, you think cash fui. Terragenta Jack offline, Agus Keen and Shin or Noe. Nach Meisha, Ma Vunchi than Chalk, is Costal Gamushi there. Nach Meisha and Emerson Chapter Hogan, Shin or Siget Cliffella, Shin Morinian and Shade Achane, Ox better than Ach. Better than just Achane. Chapter Hogan chat at Naboti Lachanish. So, Bagan Plana Legena and Chalk, Bagan Ratesy Legena, get Port Láirge Immer Kerry and Faraviano Ronan Welsh. Agus Crusha shot Dúlhanish Erigesha, Margo Will Farsamrish Ekiri, Ronan Welsh Tachon and Puxir shot Wallet. Giro Tifshugan Lina Shaska Kuig, Agus She no my day go let Strick Harrow with Devon Cottage shot. So Shancy Ronan Welsh or Kate scored Kerry. Brendan Shishingama, Agus Hoshigama. Colbar, Corum come on, Suez, Corma on. So, and Kate scored Ronan Welsh, the Kerry. Bernal Lida, Colora Jenna, Akafos, Ach, Ernoi, by Farsam Resha Kunish, Hena Shayla Noja Hena, Pokemon Bulset, with the Aaron Ryan, a Bullock Skipwish, that's the spouse. Paul Fitzgerald Gearshelval, Brush Shisa Gahan and a Common, Tasha Gahaven or Fad, Paul Fitzgerald. On Fisishkilla, when a slitter Brush Shisto Hain, Agus and Shin. Smachti Ege, Corahar Trastan. Kerry Hulin scores at Paul Fitzgerald. Tashamar Mahasa, Shinshin Sedina Lantosoch. Kelton Malloy, Machador Lorna Parke, British and Chelifson, Fhearchair Reach, actually Sean Brosnan. Brosnan is well, Fastbang Major, Jeshing Rob Brosnan, Tortfi score a Hain. And we're to Lance Roy, Bernard Jennings, Shosh Chance, Colin Ella, Forza, Kerry. So, and Dara can't score a Turkish and a head con on Nimmers. Oxen can't score a take, a Verlord Parke, Phelim O'Sullivan. Push to Shees and Shin. Kerry, Tráchtaire, Makaji, Brosnan, after she couldn't hagen Lech, Huli Laur. Shelevaka, Nedok Shetterish, Jesh Elenish, Kerry, Jessica Tráchtaire. Bernal Pisa Elehena Shakla Nojado to Aternish, Arnoi, Farsamrish, Egg, Kerry, Inish, just Jack of Lion, Bottles, Boher, all Nisluha. And can't show better. Craobh de Kuig Veder de Gustach on Tavlina. Agus just a raw Labalach, it's only a Shaska Kuig as Lina Karcha Kuig. But not Nino Majo Katze.
Tá sé staidir dúr mar an Ryan agin taobhile agus tá sé crain chumá bhfuil siad tá si ó táil Ceirta annis an ritar séide Fhearchair amach gus bhí an táil an Port Láirge. Bhí an táil an Port Láirge bhí mar sin gur beidir go chréitne sí sin is just neangach ach gur héid gur séidir an nedog mar gur imdóirte sa garnóg bheog. Tá Fhearchair amach atá an. Brúiste sí sinis agus Ciarraí feabhsú an seo. Tá tuasan sin Luke Craobh. Agus danse second row an sin agus an shelf cáilte aige. Obair bháin sin ag sémas sa Charles gon shelf all arás agus Fhearchair isteach atá an a Willie Beresford bhí an Thompson agus Fhearchair eile agus má bhain siad géile na bucad a sire bei Ronan Welsh. An an action íana lo. Cantarna beganín gar. Deis ag an berna a leidú go seacht, héan seacht le náide dó, fichan ó maid catin teagan, barcaí Fhearchair. Simúl an slí a bhín sé seasamh, so le búlann sé slitter. Bhfuil an cantan búiltear yes aige, tá, sí búiltear yes, cantan cormú, Darcan cormú ag Ciarraí, tá cúicín cormú i Port Láirge, héan seacht le náide dó, cahar déag an ag chúgur déag. Puck búilte éise lecha, cúpla puck bach gar, just ní siad gaibrú Port Láirge an seo agus an sile fáte rás an sinna cha. Sinna Seamus sa Charles. Seach sa spása dro Sean Wedge, far mór láidir. Scinna húr se cúla nura na hibridáran. Sile bheith a ríist agus gur an pesa chur trastar tá sí fáte rás ag Fhearchair. Má tá níl. Chur trastan sin ag Jake Foley. Trastan go Joe Booth, Joe a goscailt an ggólaí, is Joe san Gulligan agus Joe a bulaga deas. Scór deas fáte Joe. I chéad scóir inne. Héana hochtanis le náide dó. Puck amach gar. Go dtí Adam Siegel, bé cuarmach Adam. Agus eisne dul gar rís go dtíon lecholaí leir Dylan Moriarty. Dylan géir éilú sin nach a brúma a chur sin nach a pas lábhaile lábháin ar gománaige. Agus tá si de teachta ríist agus nis sinna pas a hennis le tosathe a ní sin an láb agus fáte ag Mark Fitzgerald a ríist. Mark a go le rúthar. Pas tíireacht á chamáin amach sa taobh an seo. Seánaí Callahan ar eis go Willie Beresford. Willie Beresford teach sa spás. An cantan léite ag an gosantóir má tá sí cáilte ag inis. Seán chance Jake Foley inis, cas a hart bailach bháin, cas a bailach eile. Ilin Kerry Jake Foley, tá sí búilte fada ag Jake, tá sí búilte híomh na lábh clé, so sin sécín inis na cormú ag Port Láirge an seo. Tá gáiche gur bú Ciarraí héna hochta náide dó, gá nómad is fiche caite. Kelton Malloy Maxalor agus an Sile fáte ag bhar Lord Park an Pascal Wright agus tí Luke Craobh tort fin scór, tá sí búilte fadig Luke, tá sí búilte go deasig Luke, tá sí búilte har trastan. Scór deas. Tá leidú an bharna Masar bheag an héine. Mac gar go Joe Booth, Joe fanatív Ken in a Pháirc, passinsteach a dro Padraig Fitzgerald. An choisiúcht ige seo, tá an chruinnes ige chama agus well, churmen málachtar. Cantan cormú ige, seachcínis cormú agus tá an lína lán tosach tuis, cean an duine chormú an seo den déise le cúpla nómad an óas. Mach Kelton Malloy, Mach dro tíis an na Pháirc brúiste sí san sinnig Mark Fitzgerald í fáte Sean Welch. Seán a garras ús an sin nach a blocker de gasca lán chulaí dar an ólan fáte ráisi Seán Ríis an Passarai go dtí Seánaí Callahan, Africa bháin ar Spruc. Jazz réil ar hifil á a clé, búte go deasige har a trastan. A chéad scór. Agus Bernard Rash go ní ríist. Tá sé fáte Joe Booth, bhfuil Joe chun ceann all, fuair sé ceann bháin níos luútha, tá sé go deimhin chun ceann all. Joe Booth a dul go maith an seo. Scór scipaí fáte ag Port Láirge. Agus tá an Bernard Rash go deagúlainn ríist eile.
Wooly Bears will ben soos fechant can road I get an chastas the Láirge di Seamus is Gerald. Seamus ach an pass lava near to Crane as he fought to rash. Egg Kerry. Pass Ishil Bulchestach and Chin. Kerry smacked one Chin Jack Sheehan. Touch off 5 rows and Shella fought to rash in Port Láirge as fought to Egg. Joe Booth agus that Pháirc Mach of a son. Joe Gimmers Kabat and Chop. Mark Fitzgerald on Pháirc Shabula. Puncha can Ishil, Achishin later Darren Nolan. Couple came Glacka Ega, Conjan past Love Mach. San Cancha Kurstach, Egg Phelim O'Sullivan, Achi later, Rory Furlong. Rory Stachs, Marty Gidas, Shawnee Callahan. Shawnee Galo and Chosen Shellifos again, Fasten Heart, Agusa, Passage of Justice Pulse. Sean Wiltshire Shellivol, so she fought Sean. Mark Tom. On pass Rash Shawnee Callahan, Co-Iber Destin Joy, their Mertz, Selena Lahosok, who scored Destin Shawnee Callahan, and Dorican Eggison. So Hena Ganish. So Nadok Shet to top Margo will then got Imrori Hiri Gortahan Chop. The Brenner Rash on the score night, Marvin Mera, Pháirc Fitzgerald, Kerry Colleen scored to Eggison. Trícín scored to Aaron Ryan. Well, cool. I was Trícín behalf of Marata scored to Pháirc Fitzgerald and Chop. I was Goican Fotchik Shawnee Callan come housey Joe Booth. And correlation Shawnee to Cor Imror August the Imror here each after Treston Joe which I go to gash through. Looking for the Glackham sluggish Christian Maids Bulgamishka. Which I fall. Was that Shane was a figure cut and job by no man go am coach of Gorta and Chop, Achta and Farvey Gorta, Ciarraí and Dylan Moriarty, Tashin Cart, Clogad Herrera reached. I was by on Pocamachnish against second, Kelton Malloy. I was Ganzi at Kulbar here that on Hostel Ganzi to Egg Voren, the difference could have Dove Gorm Shachas glass. Kamachas and Shelf, Fotz Egg Port Láirge reached. Passage has it, Hannis, there's a Tosse, Jake, Foley, Girial, Achavi, and Feldent, Jake, and Thompson, so Pháirc Machtan, the Kerry. Three no Galena Martian, Fanta, and Chohagan, Ince on Gate Lap. Hena Glenodge 3. Rihan Roche, Gentle Fearne, the Port Láirge and Chop. As can more ord, but Dylan Moriarty to some Melachul. Mark Fitzgerald the Gardy, Nichi Fotsa Egg Mark. As I clipped Ella Imrori, will Fhearchair to Mahas Liberton and Lawn Tossach. Also, if we had Titzel and General Woolton Canton is Peter Gubina Hush, Nachar Crinis on Jack Sheehan, so should have 2 cannot Cormu, Kerry, the shocking Curvoy, Port Láirge, so on Shell of Reach up. I was in Shell of Seamus Fitzgerald, so Seamus Bullshit Evelyn, so I can touch for score, need all over the Crinis and the eruption, Neil, so should then talk to Cannonish, the Cormu, Port Láirge and Chop. Pocamachi Kelton Malloy Machar Tiv Shasov and Shin Rory Mahoney, Dol Shasov Lor, the Firwar, a lame, so she brushes Shees Kay offers in Briship, Peter Guiach Fhearchair and Briship, Achatach Tráchtaire and Shin, Colin Foley, Astuna Manishach, through Astuna Manishach, Gimmerton Chop, let Port Láirge and Chop, Shasov Spórt and Shinish Aaron Ryan, Shach Adro, Pháirc Fitzgerald reached, Agus Fitzgerald Gira, and Smachtovich, I gimmert, for Pelle for Fhearchair Port Láirge Nora, Imliana, Hena Agus Seamus, Tevulish and Bell, or there's no much for Catamara. Agus that shall have D Helvo Wad Madent, well, Vimach and Rod D Helvo Madent, D Helvo Be Lahach, Suda and Richard Simon Stokes, so Pháirc Stach of us on the Port Láirge, so they can take about Aaron Ryan, Hookers and Cantra. That Trícín scored like Aaron Gudisha or Willie Seira Agus Canawan on the Mertz, so Kerry Colleen that I get.
An Canshaw, Cuivedder Tiv Mugan Lina Carcha Cuig. I was beginning to love just in for gone on am coach of Gorta and shot Exera and Kate Laha. So I'm an erotic Aaron, that's a look at Amma, Tashi Buttigas, Tashi Butchakrinega, Butchahara Treston, Tasha Shahar Bar, in the Bully Serit, near Keshfushin, Hamas Dawilan. So Henadoyok, Nodge 3. Céadaoin Chonish, Dylan Moriarty, Chancy Dylan, a goalie, Oscar just Canmore, Father, Horstach, Mele Hool, Tomás Mac, Nome, Dernock, and Gno, Amon Chop, Sanchella Fotze, Mark Fitzgerald Reach, and Tomás Mac, Willie Beresford. Willie, well, and right or on Chingur fell, but me or Hirin and Venacapa. After Shargur Nis Luha, a V and fell, and Chin and Fa, Buntoshta, and near Honig and Buntoshta, Martian, Poxir to Machans, Rory Fordang, Tochan, and Cancha Woodham. Haina Doyog Nodge 3 is Tomit, and Am Hutze for Gorta Head and Chop. Go Hulinzeg, Ujuniforna, and Bern is Moo, the Atra, Gujisha. Sean Welch Gira, Lames, which he fought Sean Neal, Farmore, fortunately Phelim O'Sullivan, Mach, Colin Welch block out upper Wahanchinig, the Jason Control of Rash, Shawnee Callahan, and Brendan Suez, Shawnee passed Trast and Chin, Shasta Lashane and Aaron Ryan, will Chuck and Can all in Emirates, and Dardican Toshak and Dardican all in Emirates, Bertus Kushlan, Konak and Chin, Coibra in the Kale. I guess Sheo Colinik, Aaron Ryan. On see Ella Kieran and Can Curtis and Corinna, he's Smachty, Mark Fitzgerald. Could you Seamus Fitzgerald in Relatra? Seamus and Paslova, Macati, Willie Beresford, Nishta Ami, Willie Bader. Willie, the Shasta Gornish on tactic at all, Portlarga could walk on them. Kerry Olish and Jake Foley, Halchar Gay Derrits, and was walking Jake and Jen, when he kicked out gain through Jim Piller. I was a Derrit on Costa Gente, Kerry, as Chapter Mac and shot Rory Iomána. Rory Iomána and Tomás Mac, I was Reach Fell, and Simon Stokes near M1 Thoshta, Tierney Luke Crowley, Fhearchair, when he would stach. So, much in the La Nomads, they're not going to get La and shot any more, and Ella happen of this again to get La, just one elevator, a Kerry or Unsi Ella, I was score. The score net, Rohan, then Genza Glass, it was Bui and Shaw. Dylan Moriarty, I guess Canmore, so she did Mel Hool, kept Bangor, she got us Neil, she Rory Furlong passed the Mac, Seamus Fitzgerald, Rashka Rory Furlong Reach, I was on 3 hour, and she wrote Katza, I was Camera, in Team Nation Racer, she was on Cartiga. So Bader Gaway, Shant Walla, Kerry Nation Canada, all by Puxir and Joe Grown and Welsh, Kerka Bullock and Cancha, I was Neil Chachana Wolla, Tom Farlar Park, Hana Wolla, Phelim O'Sullivan. A shot, Tivish on Lena Carrica Cooey, Bader Carrica made her Machna Martian. Peter Hidden Love Jesha. Nisha Andacker. Or no, it's a Iska is in a row, much who's just Northern. Talking Chakadama. Brandon Wills Brook. Tal Leno made the custom Dono made Imri. Acquisition Kurhara Trestang on Stroh the Light, Egg Phelim O'Sullivan. Agus will Fed Lahama Shitcher Force Neil, Financial Book of Map Bader. Agus Tá Fed Lahama Shitcher and Chop Egg Simon Stokes and Chop as Corca. So Rehan Rosh, gentle really Le Portargi, Vihena Shea, Cup Shoe, the Chin and Court, Zerix Pontic, Jack of Flying, O'Hen, Bader Neil Mage, Kane scored in a fortune, the Shock Cody scores, Kerry Maragra, Kerry, Ach and Chop Egg Laham. Tá Portlarga Sovin, so Tá Hena Trídeag ach Shoed, as Tá Noid Cahar Egg Kerry, as Bemod the Rash, Lish on Darla Gulua. Jack and Paddy Fitzgerald, 40 Paddy Fitzgerald, Paddy Fitzgerald, the Brandon Sprock, Paddy Fitzgerald, the score, Paddy Fitzgerald, the Bola, as on here score, Andre Paddy Fitzgerald, here the goal is Killing Chan Cancha, the Jack and Chin, so she fought Paddy Fitzgerald reach, Paddy Fitzgerald, they're going to win, which has been her cool, so she fought Paddy Fitzgerald, Agaston Cole, scorer J. Paddy Fitzgerald, and Chop, Patrick Fitzgerald. So Patrick Fitzgerald is Paddy Fitzgerald, come with Cormac and Josh in here, to Jim Big Ben, La House of Glor, August Oshishin, Bulza, or a Trasna, Patrick Fitzgerald, sits him and Pascaji. Pháirc Fitzgerald, Casarcon, Illinois Fhearchair Craobh Hen, so she Bulch Crane, a Pháirc Fitzgerald, that's the spouse. Pháirc Fitzgerald, Gear Shelval, Brush Shisa Gahen, and a Common, Tasha Shin Gahaven,
go heaving her fad. Ag pád just and well, fast man made got just Rob Brosnan thought fi score a hen. And we're to lands right, agus Bernard Jennings just chance agus tá Colin Ella Forza Kerry. Cur Trastan Jennings Jake Foley. Trastan go Joe Booth, Joe Gotskut Ngoli, as Joe and Gulligan, agus Joe Bulgadas, scored Jack. Sheila Forza to give her Lord Park and Pascal right, with the Luke Crowley thought for scores, so she put a Fadig Luke, so she put a Jastic Luke, so she put a blocker to Jastic Lawn, Colin Darren Nolan for Rashi Sean Reach, and Pastor Ray with the Shawnee Callahan, Africa one, or Sprook, Jas Rain. Tasha Forty Joe Booth will Joe and Cannon all for Cannon one is Luha Tasha Goodevin and Cannon all Joe Booth to Tom Sean Pastor Rash Shawnee Callahan Co-Iber Destin Joy their Mertz Selena Lahosok scored Destin Shawnee Callahan and Darican Egg Rash Shawnee Callahan is Bernard Suas Shawnee Pass Trastan Chin Shasta Lashane and Aaron Ryan will Chuck and Cannon all in Emirates and Darican Tasha and Darican all in Emirates Bert's
igen. Aberlum, Jean, or Hesty Musk does no me. Jesus Christ. Oh. Jack O'Flynn, agus an Craobh spont to go, an sin bitter lebalach reason gate lechan sin, agus anion sin gan Jackartá Lloyd Port Láirge an chota hen tríide Port Láirge no de Carr tá Ciarraí. The score no more visa gate lechan sin, and Kate score Fáirc Pháirc Fitzgerald, the Port Láirge an sin fúsa cool sa séú nómad. The Kerry Chulin sin in Chélig Aaron Ryan, Canon Nimmers a Shachto nomad, and 3 will seer, and Octus and Eno nomad is a Capra nomad Zeog. Agus Pháirc Fitzgerald generous Capra or a Henna Shea, a Port Láirge is gone in score a Ciarraí. Honig Courtry and Chin V and Carta Direction spawn of Jack O'Flynn was on Willis here, Ronan Welch, Harrod Traston, Pháirc Fitzgerald the Fragrant, Henna Shock Nods a Hain, Phelim O'Sullivan, Chin Fairlar, Parky Ciarraí, a Gate score and Nimmers and Octo nomad Zeog. Chin vi began in Mio or Ciarraí the Lerods Critus and Angach Achvi and Callio and Cool Margaret Immers Garnog Vog. Vi Joe Boot and Chin vi a Feckolach for Láirge as goal score I get cancer nomad Eno nomad is Fiche as cancer Catherine nomad is Fiche Zero Crash Shawnee Callahan. Idir atra vi coli Luke Crowley the Ciarraí as Dr. Shinna Hena Henyog Noja 3 Aaron Ryan Chin Pera Ella agus scored Jordan Kid Laha ag Phelim O'Sullivan or Willis Sear so Hena 3 the Noja Carrata on Gary back in 4 and Johannish Dungarvan ach slow jazz camera nor Hulme Fad and Ordon and Chin for once a Copante been fought to go near Van Copante and on Tulcan ni Ekemen under the Cortistach a Port Láirge Fosach. Tá me cinnte go mé seans ag na rán or se hanát beidir de a horsta imrar na rógus súla chunne lortha a measta nula de zacha tá Cian Troy ben an coolbar an Tráchtaire Jamie Power bhí sé gimmer Tráchtaire chama Josh Fitzgerald and Dahar Sam and Vertigo on Glashward Ken Tolibeg Mikey Malani on Troidvada Tyrone Flynn and Farry gimmer Tráchtaire áit cáilte ag siúd Cian Rellis as Trámhór Cuivín Welch as Carlossantas na Hashtache Carlossanta Club Pelle ach tá túra sin Pháirc Hines on a Shamrock is own O'Brien of Vic Gunner Nishta under the Coristach and Ciarraí and Chop Feckham Gold Kieran Carroll Coristach and Chahaka Ní me ballach cínte cé tá amach fós ach if muid amach against second edition stocha agus sin an 10 euro ní dul go len under the Coristach and Chop inis ag Port Láirge fós na sailt na tulhailte choirsúil an Chahaka Barky Erchat an go hauling the log a hauling of Devon Gary back in 4 So Bert tá bantamach ag Ciarraí agus an vertical sin salon tosach iver a trídeag Nathan Gearan tagan Kieran Carterstach an áitú tagan Mikey Kelleherstach an áit agus an Iarach sin agus éire chomó an sin ag Ciarraí chéad onsaí acha dar le Kerry céin ar fad an dar anna dhéon sin Mikey Keller takeirsteach an áit Jack Sheehan. So Bert sa lína lá tosach bantamach. An pocamachnis ag Mark Kilgannon. And can't show the photoration and Timro Brescian is a Ciarraí and Shaw, so that Colin Welch and pass Lova Rash, and can't show Bulcha Father ag Ronan Welch, ach Shilling will Eros Ronan or Haven and Lova Jesha, so the guy can Scuppy, Cormo and Shaw egg Ciarraí instant Darla, Quick or Fad, Ockin Cormo ag Port Láirge, it's Gade La. Mark Kilgannon, Tráchtaire on the Park and Tam Shop. Laverish to Shees, and Sheriff Hutcherash. It would be Beresford, would it Stachs a lore, or will Mark Fitzgerald, Fannocht, Smack the Hig Mark. Pass all English Stachs, Trastus was you Ronan Power, the pass Ishil, better. Dean Rog Maction is far to score a hay, Nach Shada, Pháirc Fitzgerald, Koshik Darling Fitzgerald, Canterbull to the Homanega, Achan Tamshaw, Neil and Crinyasan. So Nigin Cormoonish,
ag Port Láirge. She's fós rinswach an tosa hena tríidir náide cahar sin séidir le cahar gá cholín déag go ar spár acha. Kerry gur seidir all istithe lár na Pháirce. Agus í fáte deire ag Luke Craobh fór se cholín sa géad le. Seanis teach an cína teachnis Colin Welsh. Lord Cayman a ghlacha ag Colin Welsh an sin nach an réitear san lábhchar súsagus bheith Puxíir isteach agus camar agur vesme go méidir gur céim ná ó am reis ghlacha ag Colin Welsh an sin solar tucha chun talúna ach bei Puxíir isteach an is agus Féidir O'Sullivan tá chuir te thuúlas etlamar bhealach go Féidir O'Sullivan bhí beidir go mion gortún ar kins Ronan Welsh mar bhí Ronan ancrín sa géad Waterford ar Jimmer siad Timberdaran nach seo an chance is Féidir O'Sullivan. Gá cholíd scóirte ag Féilim Céadaoin an immert Canella ó bhfuil is an canse díreachar imil an D sin a bhín canteart an lína fiche méidir ba Fhearchair gurach sé an cante ar trestan mar detar agat sí cuil díreach os scóir a chúil. Tá sé sin genta ige. Agus beidir gur se dul mór mar glódaine bhí híos an árdán a rá dínas Port Láirge gur an cinenne omláin ceart an carta dearg an hespáint go Jack Fáirc go beidir go mí stúma a bhí seachas salach an sin agus an ritar rá an sin ná tá nedach sé tige tá sé rá right tá sé rá an pas láva go gaha an pas láva a bheith faoi nach féidir le cean ard bhla as is léirgra argáin te siúr an sin Seamus Sturles mar sin Simon Stokes so sin líir a hart níos so sin an cafró úr go bhfuil is sir tucann seo do chahabh an slitter. Dylan Moriarty Ray chun seo bhla hena tríideag náide cúig an scór can mór mílteach ord ag Dylan sin ar imil na Carnoige agus Clibbert imróí timpeall an slitter an sin as bhfuil Martha Mark Fitzgerald is han so teachtamachchas an sin so si Gabriel Shear go Mark Kilgannon agus Kilgannon a dul Tráchtaire sin isteach sa Spórt agus trí Kerry Fassan sin agus Jessianish ag Ronan Power Ronan tíbhiste an lína seaca chuig tá sé neclis an lína cearcha chuig inis an passeteach sa Spás agus tá Patrick Fitzgerald teachta teachas chur cosir Patrick Fitzgerald agus bhil bei carta buí an sin cheapan ní ra sé sa gongrat an bhúla go mar carta dómh an ar an bhacinte bei carta buí agus an lecholaí leir Dylan Moriarty tá gceist. Carta buí spáinte go Dylan Moriarty so sin an dara imrar as Kerry ar Spano. Carta buí ob ar nói Jack O'Flynn na rinne carta dearg ar tuair spáinte go siúd so seo an chance is Patrick Fitzgerald le héin tá sé carcadóir tá sé chuna bulas hir seo bhla tá sí díreach congrach an lína fiche méidir agus ar chlé gon D as gan ein stró chur ar trestan mar dúr mórm sin chéad scóraigh Patrick Fitzgerald an agus beag den bhecha cepa go dochar se náide ar scóra áil po má búltanis agus sin Seánna Callaghan se bháil tá sí fáilte Seán Welsh bhí gandaí teán taring é se le fósacha pestin smachta go háling seo bhí sé aige Seamus ach Jimmy ach tá se Ciarraí Seamus Fitzgerald le rostanta ilín géirigh Seamus tuairt faoi scór ach tá an íirecht bud ar híomh na lábha deise so tá deagén chormúis ag Port Láirge Seach sa cúgnóid caite dar le amach a dul mó se le fáte raisi le déise ríist as an pass go dtí Patrick Fitzgerald le seasta ar an lína seaca méidir Patrick Fitzgerald tuairt faoi scór ach tá an crinneas an nestamh an nacht ar chuid go na himmarí seo ein chead deagan is chormú sin an dar cantá chormú ag Patrick Pochach gar bud céir go Dylan Moriarty Dylan isteach sa lár Rory Iomána fan sin Rory an neclis seaca chuig ní lenne leis tá Rory an tuairt faoi scór tá sé tuairt faoi scór a ní bhain go tá tuairt faoi scór tá sé gamsú scór braid sin ag Rory Iomána sa an berna leide Master bheg héine Rá gin so hinna cairdag náidir sé rá scór fáte Kerry dar le Céadaoin fáte ag na déise
Shelf ag Port Láirge Ríisnis, Mark Fitzgerald, agus an shelf aige, tá sé go rúthir, tá sé tífiide go lína 65 fós aige, Brennan bhfuil Spórt, tá sé chun an ceantar bhfuil stíl ála aige, agus sin Iomána nádúrtha sciúil cumasach. Mark Fitzgerald, a chéad scór an seo. Hena 59 Chá chúlín diag at a ríis agus an shelf cáilte i Kerry ríis. Tá pascóir stachan go dtí Pháirc Fitzgerald. Gur pasach ar machadí Sean Welch ach tá an shelf cáilte agus tá dóhan imir siar a Kerry chun an shelf all arais. Agus roií Iomána sena form cólín tamalahan. Gus Láirge an Untitled agus Bertir Tráchtaire Porthan Schlitter Smachtú agus cúil siar sin Colin Foley imi a Colin Foley tá sé imi mú so tá shaking chumú i Kerry tá ein can diog chumú ag Port Láirge Nis a beg an réitir arágur bhfuil sé Láirge Schlitter tá onadaí teachta stachan seo a Kerry an dar onadaí tríú onadaí bhí cheart amrá Ever shock junction Pádraig Sullivan, teachta steach the fog on the Fhearchair Keating, so trúr dá go tosithe bainte maithacha. Pachmach búilte gur shelfáil Aaron Ryan, tá sí fáitigh Aaron na pascar maige, Rory Forlanga trína teachtar Lewis. Forlanga búisteach ísil, ach an Costantor breise sin a cruga chud go ionsaithe Port Láirge sin agus pugsír eile tá go bhtha Simon Stokes. No sa go beidir nad aga héidir beganín ró vinnic an seo. Ach 8 nóid caiitas darla hena 56. Dylan Moriarty. Drochian is fáilte reis ag Mark Fitzgerald. Mark Fitzgerald dacha lábha a chud cahar Patrick. Patrick ostin sin na gólaí bhí sé seasa lárna parca tugann sé faoi scór bhfuil an cruinneas an tá. Níl híl me go rá. So tá gáithcean déag is chumú ag Port Láirge. Agus Kerry teachta ríisnis Rory Mahoney. Pas deas a seachsa lár. Smachtaí an sin ag Ronan Welch, os líon Roland na gólaí ach well tá mí chruinneas seo tá sé tógalach. Mar go glór iirtí chumú seo onadaí is seachta seach a Port Láirge. Iver a fiche sinna Tyrone Flynn, Fhearchair Hassan Tráchtaire ó Mailedómh agus a fog an the park Patrick Fitzgerald. Cheapan a chuí cinnte na scoil siad a fannas tá saca go méid Patrick I gimmert an chatan jogan. Agus beidir go siad sort scíbe go. Tá dóhan gent an teocha seachas tubuiste Port Láirge. Kerry teachta ríisnis agus gurí Colin Welch gurí smachtú Colin Welch a chur rai. Agus sin an iirt ag Luke Crowley. Tá muiste méile chúil briste síos an sin. Ó shelf cáilte sin agus táis an táhail stint ag Mark Kilgannon. An táhail stinte. Haring an fear as Kerry Fhearchair should look at one. Has to harta job an ceniver there. Ach anúir to bhí an sé an tonadí Mikey Keller a haring agus sábhailt chun scothid sin genta ag Mark Kilgannon an fear tá tuchaisteach. Mikey Keller a haring agus ní á ar an sinach ord hábhailt go dó. Well, an spéisiúil a sin míisteach chun níos fearseánis an bula seaca cúig féile Sullivan chun í bhla. Sí búta an ádaige ach an fechas agat ar chun na culbar an lábhsús go Ciarraí. Tríú cennig féilem an 7 cennig Kerry. Hena cúideag náidir 7. 3 chólín na Kerry sa darla gá cennig Port Láirge. Pagad Snappant na lábhan sin ag Seánaí Callahan. Seánaí Callahan a roi agus Aaron Ryan, cosisiach deasig Aaron Lehéadó bhí Cormac faoin na céimena. Tá sí aige, Carcador, bhí se faoi bhrúbhúil an ceant sin. Tá culbar a Brennan Stewart ach tá an ceant sin ar híomh na lábha deise. Agus ábhar imlí cheapan do Port Láirge méid sa níireachtaí atá a go mú, tá 3 cinn déag chur mó canis. Machtaí Dylan Moriarty.
Dylan, that's a chachta Láirge, he ro orders the Fhearchair. Mark Fister the Rish, Mark Fister the right. Joe Boot the chachta Chanish. Joe and Gulligan, but she forced the Johnny Felix Fhearchair to reach. Tom counter Boot to the Iomána. For a guy can brass the gate that August will through can score. Joe Boot, good Jevon saw on scoring Joe. 2 can score it. So Cian Rellis the chachta Stachanish. August Shawnee Callahan fog on the Pháirc. Ski tSaoir. Gary O'Keefe was doing into August Jessica Imrody Ella Khurshachas Ski Horseplay go Imrody Ella Mar Bashi the Gimmert and I Hebeke Holland and Cliff either Limnach August Corca a Nacht a Chatta Jogan Shellavaka Sean Welch and Pascal Raggers Cian Rellis here Tucker Stackerborg Cian Rellis third fight scored so she pulled or the Cian Harry Traston Capagosh has been were cool Hushi Harry Traston so Zero is the August Coolin scored to Cian Rellis. So in a shock jug, now the shacht. Kyle O'Connor, Mark Fister the Chester, on Shimply, Roger Sean Welch and Ryanish, could he Seamus Fitzgerald, Seamus Galo, O'Ganawan, Tasha Dollar on Hoshiachtas on Achlicht, Buckshot in your pasture, or Inter, Tasha Fortune, Pháirc Fitzgerald. Pháirc Casa Hart, Pháirc thought for score, and Chin Ilin Gary, Pháirc Fitzgerald, Kehwich Chin, Tasha Shinny, took her father, Pháirc Fitzgerald. Tasha shot, Harva Green, nor Ancha Erot. Score all in Gujo. Dolmorum Nishta, Hena Kui scored to Pháirc Fitzgerald and Cha. Okay, who was Max delivered to Nacha. I thought the Kerry touched the final list. This Mr. Kakali and Cha. As I can't put a Verdar Pháirc, so she puts a Colin Welch, so she puts a Jessica, which are a trust on. Colin Welch, Martian. Hen Hockjug. As a Hock show that Mark Fitzgerald will endure kind of Tráchtaire Mark Taw. Puts a hauling. On the score the Chaka Tuvos Katray and Nish. So Hen and Nijug, no the Hocht. Dylan Moriarty Tacht. Pascal Raga, and Lon Cooley, Darren Nolan. Darren Nolan Stack, Rory Mahoney for Vroon to Oberwahig Port Láirge, Pascal Shiriga, could you Dylan Moriarty for Husson Glushut, Trasna, he's more than Dolgan Keen Gente go well. Now in Richard Rennerson, Kepish a good couch, Litter Thompson, I thought Cheleva Carishnish, Toshak Phelan Sullivan, Phelan Ragu, Fairford Cooley, no with the hen, so she talked to Rishnish, Pedro Chapter Cole, and Ton of the Axton, Cole Scorrelsa. Cool Scorrelsa, Cole Scorrelsa, Mikey Kelleher, Harringshen Céadaoir, agus Savol and Erot, and Thompson. Nor Vrish and Leroy agus well Nivei Banistiocht Port Láirge Ro Hostelation Mar well Pháirc sin ve Glanta ag Nira agus well go toban ta come back in this Tifrol and Road and Idolong will Kerry on a shot Rohens ach as idir Darlene country bulcha egg Jake Foley Fragra Laura Jake so ta Trian dan goal Callahan again. So hen fiche hen hocht go Hulin Dirk for Satra. Shelf all and Chen. Jeshach sta on the Ella Raid shot to Shaka Fort Láirge. Helen was in a mert. Aaron Ryan Nish Spórt Aaron just a lower. Pascal, Sean Welch, and Coimers, Sean Pastor shoots the gate ladder for Shakul, Fessin, Fodging Hauling and Chenish, Jake Foley, Vishasmin over Cool, Bader Kashan, Pastor, Country Pasture, Achaguji Shemus, Fitzgerald, Dr. Pastor, what? Peter Guidi, Shellafos, New Wehip, Tashansi Kerry, Ashlitter Dalamach, was he fought set. Just to Chonish, August, Rory Mahoney attacked. Rory, a goal, a ruler, so she forced a get, or Roweg, or Yeshner Clay, Mahastin White. But I saw the hand, so she shouldn't put a Rory Mahoney, Dirachar and Coole. Score all again, Rory Mahoney and Derek can I get. August, then a Garta horse to Kerry. So she's the final clash.
So Cuivian Welch Tráchtaire agus Ronan Power fág an na Pháirc agus fis a Mardút Mumhan go bheith siad gimmartarí Teachta Jogan. So hen fiche hen ní agus well siad sásta mar ag le hama hen tríidir le nó Ciarraí an so tá Kerry den níos fearn tros dar le. Se a bhríis ag Pháirc Fhearchair tá se slucha ag bert fós an an éú le sleis céim chu an pasttíir ach an catchin mi har table in the puck slessa vasan as a Port Láirge ves a puck slessa brother glog Tomás in Craobh and job ardoi nilen sausage ke hilan and that nil more on dine a gosh of shin so Aaron Ryan tak on a puck slessa show wolle ta she harter deveder to vistugun lina Carcha Kuig and tangol go jasach beshi gar as she fought egg Dylan Moriarty pass all agus just Spórt. Ryan Ishkuji Agusa and Racer a reached. No, I kept back Grosha con pucks here. No, Tasha V come on, beginning squeals and chin. So Tasha Tráchtaire or Joe Booth. Agusa Taturgo Emery Kerry he is Carcolor, so we grow Tangwell the Kinala Kintach Tasha Tráchtaire or Joe as which I can court the bui a spawns. Thought court the bui spawns a good Joe Booth. On the yellow rail, a shot to struck a Kerry, Shanna ever fiche. So Ronan Welch points to Mahaka, August Mikey Clifford, Tráchtaire. Ciarraí on the Tráchtaire, a Kerry and shot through Tráchtaire in Port Láirge. It's not hashtag, Ronan Welch, Tomás Mac, not Jordan Margasha Gorta, so we shall go ma, and yo, better than Hosha Hamashan. Agus níor sé fiú an munda buc in na Ciarraí tar tamil. So seo agus an cantin búta har a trastan Phelim O'Sullivan a rí sílim an mulla sír sin go score fut a Kerry agus sinan chéadú a hosa an clifa go Kerry go score ní chéile. Líra tí sa tíomh inis agus a teachbagan in dorach anseo an Dungarvan ach Kerry Gabriel an Tomás Mac go maith. Dar an Nolan ish, because Ken Butcher Tax is posting Ken more meter father transition Harris the father Kulu Shear and Chin Colin Foley Colin Pellon past Lava Mach was go fast Lava as he Glantamach ag Port Láirge as he fought ag Mark Fitzgerald it's Mach go heaving and Chin ag Pháirc Fitzgerald agus pass all ag just Spórt Honey Sugar Farrell talks to Aaron Ryan towards his score up by Aaron Ryan or heave na Lava Jesha so Shin Kerry Keen Diagonis la Cormo in Port Láirge. Dylan Moriarty reached August E. Can more father butcher get the country Bush Sheas thought Willie Beresford on or the Willie August Shear or Derek got Mark Fitzgerald. Be Mark Gonier fall kind of pass a glock of moving go. Teachta Mac and Chin, Kyle O'Connor, Kerry, kind of chance to Spórt and Ishka Colin Welch and more Gleehon, Colin Welch and Dorfrey score. Thought Irokama and Colin Welch at the Butcher Jessica. So, Shin hen 3 score in chéile in score a Kerry hen a fiche hen henyog. Agus that or the hortof. So she tacker níos an jogger in pre-grad, not fannacht in grad B, agus she did harbor, agus she fought ag Colin Welch reach what she can canna ella all, on counter bulletin. Oh, bulletin cool and Chin fought Colin Foley and Mia or Colin Welch. Shelvig Port Láirge reached. Agus he Fáirchair inis ag Cuivian Welch isteach with Willie Beresford can islig Willie Beresford smachted chin ag Jake Foley and pass isteach and Sean Welch has the shade but Sean Welch can throw cool and pass Sean Welch and pass Trasta Pháirc Fitzgerald the shade oh attention is slit away at the chance again agus her dara irucht tashi bought ag Pháirc Fitzgerald ach Níomhach an Tamsin a gcónaí ag da mach freisúir beidir beag níos mú taithí acha agus well Conchashin
Beidir Fáirc bar nach tiltte Kerry le gartóirtá, bit Portarga níos fearnaid ní lein cheis fu sin. Ach irt Craobh an gently Portargas an Chelefoch and Jake Foley and Pascal Bulta, a chat to Chuck and Johannes, na Tyrone Flynn, Chelefos Tyrone Flynn more Clehan, Tyrone Flynn a Bola, ach irt Tyrone Flynn ime hif love jesha. Kuikin Jerganish Cormo egg Portarga. Agus by len or chunto kuig irt a mo Rollatain and fed them Felsu, so Rimcha should go Dimmerham and Nilaka Shachton on trade on the yellow rail, chat to Shachne, Josh Fitzgerald, Lumeni Sluha, Tomás Mac, Botik a Gulbar, Macati, Kyle O'Connor, Kyle Mac, Dylan Moriarty Reach, Farmore, Lauder, Dylan, Paslova, Stachselor, Berta Fonatan Chin. I was that, Jessica Jessica, one of the Mikey Clifford. Tá Shelf Coitachos, tá Fhearchair Rash, Pháirc Fitzgerald reached. Cian Rellis finish. Pass all in Cian Rellis. Chancellor Cool and Joe Reader. Tá Nadog Shit and Chin, tá she stop here. Cian Rellis will pass the Stockert is here on Flynn. Ach, Puxir Stach of his son. Ach, Gentle Fearna, Duggan in Roesco got Fort Larrigan, Amonty. One of the yellow rail chat to Kerry should then under the journal was ever fix a hand, should Aidan O'Connor on Maladov. I was Kit Fog on the partnership with the Mag and second, or when with Idr Darlene by Ambulisir, like Aaron Ryan. I was Craig 3 no made Katze. Ni Vestro either Aaron Martha Ciarraí, put her trust on again. Don't fix a hand. I guess Sean Brosnan, so Ton Lena Lone Cool or Fad by Tomás Mac Kerry. Curtis Dirter, of in 5 Lorna Parka, Banamach, Nadine is just a Lena Lone Tossach. Cliché ta Anach could wagon and beach a fear. Bert on the yellow rail, chat to Shaka Fort Láirge. Iver Hochtjug, I was ever fix a car. Iver Hochtjug, Josh Fitzgerald, I was ever fix a car, Owen O'Brien. When you back in second, get to Tatamach. Lena Mudden Schlitter, Chelefos Rash, egg Port Láirge reached. The Ordord Stach, a draw, Seamus Fitzgerald, which he fought again, which had Chicken Gossen Thor, Tasha Egg, I was Current Shis and Turbo, Tasha Egg reached, pieces just caught you have to put it on and Samuel take a goal bar and Tom Shaw, but that's the cool bar at the Mach, British Agamach and Chin. Ach, is and that's okay, taking right or Bailach Kinti Katashayan and Chop. We'll check on Puxir Stach, now we'll check on Puxir Mach, and Tasha Gull Lout, Trust and Johannes Lout, led in a Costentori Kerry, Shane Adam Siegel, Puxir Stach of a son. So, ta ever fix a car, Owen O'Brien, a chat Stach, Sheedham and out Rory Furlong. I Sagonish again, Nomad. By Aaron Ryan, there's a Puxir Idern Darlene. Cancha Clay Gundee. Mois Kugnamid or you're in the Hammerhat and Chop. Aaron Ryan Gaheska. Shot. So Seamus Fitzgerald, Bantamahaka, Rory Furlong, Bantamahaka. I was Sinead, Mother in the 100 of it. Was that? Can't you call her trust on Aaron Ryan? So do fix the do Lehena Henyog. Double score na Aris Part and shot egg Port Láirge. So Leroy George some ship. Go hauling Mark Fitzgerald. Tosh Hockley Fhearchair. Right, Willie Beresford can father Scottish Stahig Willie. Ta Bert Costentors Kerry Shear. Agus he fought a hard bar Dylan Moriarty tan Dylan Moriarty jogamat merolat. Shelevaka reached agus egg Robert Monaghan and Lena Sheska Kuig aka hen ta Nirkshin Butcher even love just a cool bar Mark again and Chattamach. You know more energetic Mark or Piston Rincha Sawal Tanava. No Richelle Zenev agus Puxir Mach Vincent Chin got Fort Láirge. Kerry no made font and chop didn't go Imbrory Fort Láirge Gortage and he love just agus annoy. Ní then on the Fáirc cost so better go great no edition Clifford Charlotte tour deog.
So stop peg correlation Emerson Trust Simon Stokes to Shaft Fechon Cowbulche. Or Cowbulche, not Cowbulche, that's like a Cowbulche, that's our work. Quaker Shay fix a shaft version. Tino Magala Fanta Johagan. Do fix the dough, Hena Henyag. Agus Ro Eska go for Láirge. Ro Eska up. Ní bheith seach a héasca, teachta Johagan, Rúda Cínte sé, Jake Foley, a bhí híos, atá Jake Carcolóir, agus ben Puxíar Machanis ag Mark Kilgannon. As Mark fannach tíbheile na Pháirce an sin. Glibberts, cégus machas a Glibberts. Jake agus tata mach, Bert agus tata mach a Johannis, Trisha Costler, Rugby and Johannis. She's the Colonel Cheleva, Achan Thompson, Fhearchair ag Costintori Kerry, agus ag Robert Monaghan. Robert Monaghan got a Rú Hurnish. Tá sé géadúris, piece of jazz, steel jazz ratha ag ach let Corcomon Jent, the Jericho second Jericho. Mark Kilgannon tata mach, Dr. Schlitter Tvír Jen for second. Ach put some got Mark Fitzgerald. Agus Vera among the Harva no dúrtha seo. But just Mark Fitzgerald a draw. Jake Foley, Fhearchair Jake, Castan Tisteach. Pass to Lorigin. Smachty John Ciarraí Rellis. Ciarraí go har gonna one contract sheets and turbo. Tá Emmy har gonna elewol in Shellfos again ní ach Janu di halvo. Mi glach an Ciarraí Rellis, Ciarraí on Tráchtaire. Marsin is Puxírile agus Jesh ag Aaron Ryan scoreile amsú. Go for Láirge agus Fhearchair go an cancha har Tráchtaire. Ochkin scored to Aaron Ryan good shot scored to Zegol in Tráchtaire Katze agus John Jesher or Neo can Nigol in Zeug as Kashlan Konach agus so bagdin or even love Jesher Gundishan so I need veist throw the light agus Neil Martin do fix a 3 Hena Henyag agus nar swinging to Chúcín Dé Cormú chama leis an Cúig score is fiche tá fáteacha. Weil tá máistart ach Carcolóir ach gnam céine Dan Kerry leis Pocamacar bhúlsa acanis Gutí Adam Siegel fan a tíb céine Pháirc Mark Fitzgerald dá trasna sí léite ag Mark agus snappa ige ar buinte agus an pescor trasna imar for 3 nóméid go am cúteamh gortaí an job. Láirge Tráchtaire Jinnish Tyrone Flynn blockate Fhearchair ag Dylan Moriarty can more meter ord ag Dylan tá sí titim an méle chúil brisi sí go lan tosach do héin ach tá don Costintor Sheer will sí fós go amach sin Costintor for Láirge ar a glúna ach ar deire scope amach sin gan stró agus í Fhearchair ag O'Brien amach ar an tíomh so Jesher Cunish bheith grafin pastá chéile Tyrone Flynn Bindalán ar a glón ag Tyrone Shellef aige, tá Shellef Cáilte mar go déanú feall ar mar sin Puxíar isteach agus deis eile ag Aaron Ryan ar an 10 can Deag in Tráchtaire Katze deis ag ar an 10 can an 8 ní agus tá carta bhuí sponsor sin go ar Ciarraí ag Simon Stokes so Kerry Vader, Cúig Vader tef mo gon lína Carcha Cúig. Agus cúpla duine ag gimocht an Johannis mar gon mu duine am chóteamh gortaí, 3 nómag am chóteamh gortaí bheits an. As an is deis ag Aaron Ryan ar 10 cúlín. Agus tá sí scóirte ige gan stróda laid. So 10 cúlín, Caiice Johan Zegolin eile agus dófix sa ceathar ag Port Láirge Pocamach buinte go sciupaí ag Celton Malai mach do Lorna Pháirce brisi sí sin ag Dara Nolan agus ceathar cúig ar imróir timpeall an Slitter as í buinte go dtí Sean Welsh hí fearste sa Láirge fast Tyrone Flynn tá sí smachtaí Tyrone Flynn Jesher Cúlín ag fear an bháil roimh agus í chur a Harra Trastáin ag Tyrone Flynn Tá Berna méadú tá mar fád an is agus tarlingte sin orintanta sa clifí mar seo go háir denmid dearnach féidir taring in for an bháin an tá dul began ní níos fearr
agus bhfuil poxír eilistach is Port Láirge is léir go bhfuil. Jackar an omhaint a chunal dul chun cín I Ciarraí grad a fáte ag na minúr a réir agus inis ag a tráseo chaha grad a orta seo chama stocha. Agus ar an Ryan ríist agus de sé go dul cen is Fhearchair ná mar chóid chatta de caite. Agus tá sé sin denteige. Ein chóirí déag agus an dófix ag sé ag Port Láirge. Sin 8 gólín déag. Cúlbáire, Tomás Mac. Can mór fad is cuilte steige. Mark Fister le Fhearchair marvach magnéid in the lábhaige. Agus pas álaigh steach. Seán White seasamh le héinis. Nis níor siad cúl. Íirtar chúla Eibreún. Ní anha mar cosintach sco. Genta an sin. Fhearchair búte Ryan sin ag Rory Iomána. Should the Colin Welch for a couple of score broad nis luho Colin Welch tasha fai vrú pizza all in Colin Welch vin darug vi orga halcha shelvachin bit tashkila ach fi foul genta agus poxir stach Johannes Vesan nis wilchit kon wilchak dech Tráchtaire goal bar job ar Kilgannon ar chuúise kins niach me an jas bellach as cart buis point go an goal bar poxir stach vis an Ciarraí Tá an trí nóméid am cúteamh gortaithe caite an seo. Nis, Kerry Ennis Phelim O'Sullivan, a sé sostal a cúlín, an éir sé iirtar chúl. Ní an sé difriúta leid cad a hagans as seo. Brenn Trast an seo. Beirach tá sé seasa ceap go me sé sostal a cúlín, agus bé, sostal a cúlín. So, cúlín ag Phelim O'Sullivan. Dó fixa sé héna dóiag, chulú gona Fhearchair Simon Stokes in ish. Agus an edóg dhearnach séite ag Simon Stokes an seo, agus mar bhí daoine ceappa bua slachtar joy Port Láirge imró séite in ish, a móta lechanis an chuige an chatta de hugan an na hebice chalan an cliffe idir Lumnach agus Corca. Agus scór dhearnach an seo a Borci Arachar, Port Láirge dó fixa sé Ciarraí héin a dóiag. See you then. Jack and Paddy Fitzgerald, Paddy Fitzgerald, Paddy Fitzgerald, Brennan Spruck, Paddy Fitzgerald, Sophie score, Paddy Fitzgerald, Bola, as on here score, Andre, Paddy Fitzgerald, here the goal is good in Chan Cancher, the Jack and Chin, so she fought Paddy Fitzgerald, reach, Paddy Fitzgerald, they're going to win, which has been her cool, so she fought Paddy Fitzgerald, Agaston, Cole, score, Paddy Fitzgerald, and Jock, Patrick Fitzgerald. So Patrick Fitzgerald is Paddy Fitzgerald, come with Cormac and Josh, and here to Jim Bigben, La House of Glor, August, Shin Bulta, or a Traston, Patrick Fitzgerald, sits him and Pascaji. Pháirc Fitzgerald, cos hard con Illinois far Craobh do hen, so she bulch crane, hey Pháirc Fitzgerald, just a spouse. Pháirc Fitzgerald gear shell var brush to she's like hen and a come on. Tasha shin go haven her fad. Hey Pháirc Fitzgerald, and well, fast man made a just Broston torch fi score a hen. And we're to Lance Roy, I was at Bernard Chennick's shot chance, I was at Colin Ella Forza Ciarraí. Curtis Traston Chennick Jake Foley. Tries to go Joe Booth, Joe Gotskilson goalie, it's Joe and Gulligan, I was Joe Bulgadas, scored Jack. She left what's doing a very large park and Pascal right, with the Luke Crowley taught for scored, so she put a Fadig Luke, so she put a Jastic Luke, so she put a blocker to Jastic Lawn, Holy Darren Nolan for Ciarraí Sean Reach, and Pastor Rai with the Shawnee Callahan, Africa one or Spruck, Jas Rain. Tasha fáte Joe Booth, will Joe chun Canada all, for Canada one is Luha, Tasha go Devon chun Canada all. Joe Booth, le Tom. Sean Pastor Rash go Shawnee Callahan, co-Iber Destin Joe, idir Mertz, Lena Lahosach agus score Destin Shawnee Callahan, and Darican agus all Rash, Shawnee Callahan is a Brendan Suas, Shawnee Pass Traston Chin, Shastiv Lashane and Aaron Ryan, will Chachan Canada all in Emerton, Darican Tasha chun Darican all, Mahoney, Fanas and Rory, and Nakanish. Shaska Hui ni Lenya Naklesh, Ta Rory and Tortfi score, Tasha Tortfi score, and the Yvonne go to Tortfi score, Tasha Gamchu score, bro. TV Jugalina Shaska Hui, Fos Ega, Brennan will Spruck, Tasha Han Counter will steal, all Ega, Agus Shin, Omani, Nodur, Luke Crowley, Tatchum made a whole British Shears and Shin. Oh, Shell of Culture, oh, on Towel State, Mark Kilgannon, on Towel State. Joes and Gulligan, she forced Joni Felix Brehan to reach, Tan Counter Bull to the Comanega, for Shagai can brass a gate that Agus will and Trio can score it, Joe Boots, good Jevon.
Shellavaka, Sean Welch, and Pascal Raggers, Cian Rellis, here, Tucker Stackerberg, Cian Rellis, third fight score, so she puts or the Cian, Harrod Fest, so she Pháirc Fitzgerald, Pháirc Casa Hart, Pháirc third fight score, and Chin Ilin Gary, Pháirc Fitzgerald, Kech Chin, Tasha Shinny, Tucker Fadi, Pháirc Fitzgerald. Lingartor Kerry, Tash the final list, Dish, Mr. Kakali, and Cho. As in Canton Butty Gaverdar Pháirc, so she puts a Colin Wild Hawk Jug. I talk so that Mark Fitzgerald will in Darkan Tráchtaire Mark Tá. The region is like Philip O'Sullivan, Roy Fairford Cole, no with the hen. So she talked to region is Pedro Chapter Cole, and turn of the Acton Cole scorels. On a shot of Rohans. As Idr Darlene, the country Bulcha Egg. Jake Foley, Fraher Láirge, Jake, or Yeshner Clay, Mahastin White. But she saw the hand, so she Bulcha Rory Manny, Ciarraí and Cole. Score all in Rory Manny. Kerry, kind of chance to Spórt and Ishka Colin Welch. Colin Welch and Mumhan Cleon, Colin Welch and Thorpe score. Thought Iomána, Colin Welch, the Butcher Cat, Chassil Shade, but Sean Welch can Thorpe cool and pass Sean Welch and pass Tráchtaire. Pháirc Fitzgerald Shade. Oh, attention to Slitteroy. At the chance again. Agus her Dara Iruk. Tashi bought. Which I think we shouldn't go to Thor. Tasha Egg, I was current Shashis and Turbos. Tasha Egg reach. Pieces just cut you up the Butcher the Common Samuel to goal bar and Tom Shaw. But that's the cool bar shot the first. Just a Láirge fast Tyrone Flynn. Tashi smacked in Tyrone Flynn. Jesher Coolin, Egg Fair and Wally Riv. Agus he could have Harrod Thrust on Tyrone Flynn.